sepi banget sih parkiran. Udah masuk tuh. Terus. Terus, nggak masuk. Maju. Ya, Bang, ini deh. Nanya. Susu rasa rambutan ada, Bang? Keong, mana ada susu rasa rambutan? Gue baru denger nih. Oh, nggak ada, Bang. Kalau permen kaki yang ada sendalnya ada? What? Permen kaki pakai sendal? Nggak ada lah. Bray, dari tadi lu kayak ngeselin banget. Lu nyari apaan sih? Sebenarnya gue mau nyari bulan hati gue, Bang. Udah lama hilang. Tadi pagi gue ikut turnamen di Menteng. Kalah gue. Lu sih coba ngajak gua. Asya menang sama gua. Aduh, tukang nasi goreng mana ya? Lapar nih. Next time deh gue ajak turnamen kita bareng-bareng, oke? Oke. Bro, lo nggak lihat tukang nasi goreng apa? Gue lapar banget nih. Ada tadi bro tuh di depan tuh, ada tuh lagi nongkrong. Ya tadi gua ngeliat di sono nasi goreng tuh. Ya udah nih beliin nih, tapi gue mie goreng aja ya. Yang lain pesan itu apa? Yapin gua sama aja sama lu. Man, lu apaan? Ya udah gue nasinya aja, nggak usah pakai sayuran. Yaudah nih pakai motor gue nih, biar cepet. Oke dah, Man. Pin, Man, tunggu bentar ya. One hour later. Ini udah jadi nih. Ini uangnya gede banget. Udah nggak usah bayar lah. Gak tega gue. Kalau kayak pantat penggorengan gue sih. Hitam dong, Bang. Nah, iya hitam. Bisa aja, Bang. Makasih ya, Bang. A few moments later. Nah tuh Pin akhirnya datang juga tuh dia tuh. Sorry guys, lama. Tadi antri. Nih guys. Ini punya gua, Pin. Ini punya lu, Pin. Ini punyanya Piman. Masih. Kasih ya. Ya. Lapar Pin. Lah, kok nasi putih doang? Nah, iya nasi putih doang. Di ujung gembok, kok cuma nasi putih biasa doang? Luman, tadi minta nasinya doang, Luman. Yang gue maksud itu nggak pakai sayuran. Ini kayak begini gue kayak mau piknik. Nasi doang. Buset dah. Nggak lama nunggunya. Nih, lu makan nih.